Let us pray together. Let us put our hearts together and let us believe in faith. Let us believe that whatever He says, whatever His promises are, He is faithful to His promises. Tato tachon we fa maoni lava le tua iana fola fola. E tula mato tama mato te via oi le ne tula le aso. Ulufale lau whanau I lalo ifo lau malu le ne aso le tua awale mato tapua inga ia te oi. E mua mua le whaftai ia te oi tama awai wha maoni lava oi iau fola folanga le tua. Whaftai lau tau singa manuia ia I mātou e le ngata I le nei aso au le nei vai aso a toa wa mātou lata lata foi le whai unga le nei masina le tua. O lo mātou moli mawina pēlo wa lofa maloanga le lei le aso ma le aso. Whaftai lau wha maoni le tua. Whaftai au wha manuianga le tua. Whaftai e te le tu la fo ina I mātou ta mā mātou te la ngona ina oe. I mea uma mātou te o ia I le tua. Ai mai se le nei aso le tua. Wa mātou o mai e whalata lata atu I la wa fio le tua. Ma mātou loto maulalo. O mātou loto a fuati e ifo le tua. Le naunau ta inga ia I mātou le tua. Se e ngalue mai tama. Ma e pai mai le nei tai au le tua. Io mātou loto le tua. Nisi o lo langona le whaanoa noa I le nei aso le atua wa mātou tatalo a nganga pa ia. Wha mai se atu ia I lātou le nei tai au le atua. Awa nei mātou whaanoa noa pe o nisi e leo iei se whaolatanga leo iei se whaamoe moe le atua. Mātou te whaanoa noa e pe o tangata e malama lama le atua. O le lalo langi e leo se mātou nuu nofo mau. O uma ona e saunia le langi. O le nuu moni lea mo I lato uma o e whātua tua I a te oe lea tua. Au le tatalo le nei tai au lea tua. I e whamanuia I lato o lo whanoa noa le nei aso lea tua. Anga le lei lea tua I lato I a si o mia I lato I lo alofa tama. Whamanuia foi lea tua I launu lotu nei aso lea tua tofu sia I mātou mamana onga. Pe ona si ai o mātou lima I le nei tai au e whailoa atu le atua e le ai lava se isi mātou te o I ai wana o oe lava tama. O oe lava lo iai le upo le ola, o oe lava lo iai le whamanuianga o le sosio le tamau a inga wa mātou te talo atua I le atua I e whamanuia mai le atua I launu lotu le nei aso. O a lava mana onga le atua e le ise mea lilo e lau si la whanga. Wa mātou te talo le atua I a whawhelua I e tusa malofina ngalo le atua I e whamanuia le atua I so se tasi a whai e iei foi se tasi lo mana o mia lo whamalo longa I le nei tai au wa mātou talitonuina le atua o oe lava o Yehova Rafa e te whamalo lo I a paiane paifo mai lona tumua I se o I ona lopi mai I a maua le malo si fo mai lawa fio le atua I e whamalo lo atu I a te ia I le swafo Jesu Keriso.
Le swafolo ye le pule i le langi ma le lalo langi e pule fo I mai uma wa mātou te talo atua I le na swapa. Ie wha malolo atu le atua. E le ngate le tino ai sili sili ai le anganga le atua ia wha malolo ina tama. Ie wha manuia ia I mātou ma lava le atua launu lotu le nei aso mai sewa pito matua se o lava I sewa pito I titi le atua. Pe soso ani mai oe le atua. Awai Aunoa ma oe le atua e whaifua le nei maftanga. Ao le tatalo le atua I e fesoso ani mai le atua. O le alawa le tau mawhainga le atua e le Atoatoa. O taimi fo I wha le tonu ai. O taimi fo I wha vai vai ai. O mātou tatalo ai le nei afi aku le nei aso le atua alofa mai tama. Alofa mai le ifonga alo whanau le nei tai au. Whamangalo mai o mātou anga sala le atua. Whamangalo I o mātou soli tu la fono. Whamangalo I o mātou a mio le anga le atua. So se mea e le atu sa malo si la whanga le atua wa mātou whamau lalo atu le nei aso le atua e. Whamolmole, whamama, fufulu mai, tawhia sea le atua. Winga tuai, winga se se, a mio le tonu le atua. Ia tawhia sea ma ia whamama ina I le aso nei le atua. A le tatalo le atua aua lava nei avese ina le mana o loa nganga pa ia. Aua lava nei e tu la fo ina I mātou tama. Aua e mātou te mana o mia oe le atua. So soani mai oe le atua e le mātou sauninga I le nei tai ao. Staimi mātou te whaalongo longo I la upu le atua. Ia whaapapula ina mata o mātou loto. Ia veo mātou loto se ele ele le lei le atua. E pa ua ele whato lau a fionga pa ia. Ia mawaa. Ma ia tupu mafua ma iaini fua mo oe malauvi ngā le atua. Awane ia vea mātou nau tangata e whalongolongo le atua. A ia mātou ana ana. Ia mātou siustai le atua. O I le manui ai mātou le atua. Pea whai mātou te usiustai la wafionga pa ia le atua. Whamanui e mātou o asiasi le nei tai au le atua. Se tasi fo I le atua e fo ia I la tau le nei tapua inga le atua o le mātou tatalo. Ia ngalue atu le mana o lawa nganga pa ia. Whai au ngā luenga lilo, ngā luenga mamana I o lātou loto le atua. Ia lātou I loa tamā. Ai le lātou ese malmene ia lātou I loa tamā. Sa maua se mafutanga malawa fio le atua. O a foi ni mana onga whapitoa le atua whawheloa I atu sa malofina ngalo le atua. A ia whamanuia ia I lātou umai le ne aso tamā. Anga le oe le atua e le ngata ia I mātoa o lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga I le ne aso tamā. I le launga ina o lau upu le atua I alu atu male mana. Ia tele ni a nganga I manu malo ina mo oe. Tele foi tangata e toi whamalo sia le lato whatu atua. A wawa mātou wawa ai atu le telo whailonga I whailoa mai ai. Ua whaito toa lo toi a fio mai le atua. Ie whamanuia le atua I lau e ka le sia. Whamanuia le atua le ngata nei e ka le sia o lau pūlengo le tu mālo whapea foi le whono tele le atua I lātou a whaima mātou taitai ia iai lo whamanuianga iai lātou le atua. Ai meisio missionare ma whaivangalia le atua o atu inu mamau e tā lai tala lei le atua o le tatalo ia whamanuia iai lātou le nei aso le atua. Tālo foi le atua, mana tua foi taitai o le nei atunu le atua. Ngata I lea o taitai o seo mātou atunu o Samoa ma le whainga malo le atua. Anga le lei oe le atua I atu lai mai ni taitai e mātatau I a te oe. Ni taitai e whamaoni le atua. Whamaoni I a te oe e meise tiu ma whaiva peo na valawina I lātou le atua awane le lei o le atunu ma tangata le atua. Ai e whamanuia iai mātou umai le nei aso le atua. Tālo le atua, ai ai lava se mea wa mātou so ona o le vale atu ai le atua whamangalo mai. Ai ai foi se mea te sila fia le atua mātou te manuia ai le atua ai lei whaleo ina nei aso le atua ai. Ia vai lua tutu salo whamanuianga I lunga iai mātou le atua. Whamanuia mai oe le atua, o le mātou te talo leo wa mātou whaia, ma le whātua tua tele lava I le suafa sili silio Jesu Keriso.
Le suafa lo ia le pule le langi ma le lalo langi. Le suafa ifo ia I mea oma. Le suafa sili sili o Yesu Keriso wa mato ole mala aua tuai. And everybody shout. Everyone shout amen. Let's give a clap offering to Jesus this morning. Abe saulanga panti le tua nei taiao. Via le tua nei. So turn to your neighbor, say, I'm glad to see you this morning. Iliulo tua oi faye wo fia lava wo ayatu yatu nei taiao. Hallelujah. Malawatu e fionga ti akono famon mole. Say su mai mo tato fo in nei taiao. O reisi le vaenga tau o tato tapo inga le tua tato fo ai. Tato sfuluai pe ona o uina e le fesilingia lava fa manuanga le tua. Tau lava o tato fa maoni le tua. Ia lava o le sosia ma le pongai o me uma. E le mana o mia le tua tato tupe. Say amen. E mana o mia le tua tato fatua tua. O le tato sustai. E tato te faia me tu samalona fina ngalo. Ia. Aua foi nei ngalo na o le whamanatua tu lava I lato uma na whaia lato pledges, lato te sponsoringa, tato missionare te tasi, malo lava ia I lato o lo whaia pele ngā ruenga whaftai atu, e le eise manuia le kalesia. O le atua lava e ona le manuia, ia whamanuia atu I ate oi. A whaiwa tato leo, ia o iei nisi e whai masui o tato e o atu inu mamau. E tala ien tala lei al tato anga luenga le kalesia o le soswani. E ala le tato foai. Me le na o le toi whamanatua tuai. Those of you who made pledges, just a friendly reminder to remember your sponsorship and just want to say thank you as well that you continue to do that for our missionaries. God bless all of you as you give this morning. Those of you who are tuning in online as well, we want to say thank you to you as well for partnering with this church. God bless you as you give this morning. I'll have knowledge in Antu la fiona ti akon ya mati tavita na te saunia se talo mole tanto fo ai nei taio. Ie foi nisi o loe kares. Ai mese nisi o Aunoa mae, o Aunoa mai. Ai ala tino o Aunoa. Iai lau whamalonga pa ia ia. Iai le malosi ngā ruenga e te mai. Mato wala au lea lea. Lou lava swafra Jesu o mato wole na au. Amen. Amen. From really tulo for the entire God bless you. When you give, the windows are open for you.
God is good, church. All the time. Ele leile atua. Time you malava. Ya vi ele atua le nei foi tu la le aso. Tatalo fatu le swafa manu malo Yesu Keriso. Ile tato mafchanga nei aso. Malu lo fainga luenga. Me se foi tato ainga taitai le nei foi taiao. Ya Hapea foi tamama tina matua. Se yo lava I tato whanauiti, show alofa talo lava, vi ia le tua. E whapitoa voice whatalo fa nei tae I tato o asiasi nei aso. Midway tu whatasi o tato a ao le nei aso. Se latu ai se mato whatalo fa I ate o nei tae ao. E lava talto nunga ne e kale sia e le whafua se iso asiasinga. Ao se ava noa wa whaia I le tua. In whain tātou o mai e mafuta whaatasi. Ia maave I le tua lona lava vi inga. Say amen. Au taivo I le tua neita e au wa whain mafuta fo I ma se tasi fo I o a inga mai le motu sao manua. Ia I fiti le nua fiti uta. Ia o siau anko leo longo leo. Leo lo o le sao la a inga o lo nofo I le Mato a inga lea sa longo leo mai fiti uta, ia whain tātou mafuta fo nei aso, ia evi ia lea tua ona ni awa noa whapene, ia o whain tātou whaisau ninga whaatasi ma ave lea tua le vi inga, ia I pele whamanianga I lea tua, ia te oe. Le ngata I lea whapitos whaatalofa I tātou o asiasi nei tai au, se tasi fo e fōlona mata mai po lona mai moa mai lunga le tātou penga tawhailangi ia I anga leile atua ma whamanuia atu ia te oe. Greetings in the matchless name of Jesus Christ. Praise God for every opportunity to be in the house of God. Say amen. Always good to be home. I know for the last couple of weeks it's been real busy. We've been traveling. Ai whaftai le atua ia lewa tātou whelua I lumo nuu ai leo tua nuu pe o upu foia tātou tunuu ia ai ono tu langa lava o le ngaluenga le tua e leo se isi lava mea e o la ulea tala masani le tato ainga taitai e leia tato pisi ngaluenga le tua. Say amen. Aftai le tua na foi vai aso sa malanga tu Utah ia ono le faatuina ma le faapa iaina o se e kale sia fo fa popo mai tato tu malo Utah ia leo le sunga ia pesa ma Cynthia paanga ia wa avea ma whaife au tau le langi le tātou e kalesia e Lighthouse AG I oi Sandy, Utah. Ia o le vi inga lai whafo I le tua. Whaftai le tua lo tupu pelo na ngā luenga. Say amen. O lisina o le tāua na o le tātou whaolatanga. Ia vavaai o lo o sala lau pea le tala leo Yesu Keriso. Ma ia whaatutu lotu ma ia tele tangata e o mai le whaatuatua. Say amen. Ia ai whaftai le tua o ana whamanuianga le ngata le tu malo. Ia ai me se lava le malo tele le tua. Ia o le vi inga lava e whafo I atu I le tua. Whaftai voi le tua ia o tātou mafuta voi manisho a inga sa malanga atu voi. Ia le tua o toe fo I mai manuia sunga ia Allen. Ia me se voi whale tua ia le emo mal whanau. Ia vi le tua. Whaftai o toe manuia le toe fo I mai fo I nei ia tal tonu sa maua se malanga manuia I tātou nui Samoa. Ia ale nei tai au, ia o te iloa langa o vai aku o whai a singa vevelo le aso. Say amen. E lei al tātou olo le upu. Pe ona tam whai atu. A leo ke le alko amen o le pupu ufo I ngā launga. A le ai ase amen o le alwai pe al kako launga. I le aso ngei. Luka lonam tau pe sful malvalu. Fai upo mua. Fai upo mua se ol fai upo e valu. Fa molmole a fai a te oelo tu spaia. Luka lonam tau pe sful malvalu. Fai upo mua se ol fai upo e valu. Luke chapter 18 verse 1 through 8. If you have your Bibles, turn there with me this morning as we continue our series on being all in when it comes to the work of the Lord. Say amen. Being all in when it comes to discipleship, being all in when it comes to His Word, being all in when it comes to the Holy Spirit. And I encourage you from the last Sunday that we were together, we had a great time in the presence of the Lord. Those of you who are still seeking the baptism of the Spirit, don't give up, keep seeking. Seek that. That is the next level of just empowerment
as we continue to be witnesses for Jesus Christ. But this morning we're going to switch over to another principle that I feel the church needs to be planted in and needs to continue to grow in. So let's look at it. Luke chapter 18, verse 1 through 8. Luka lonam tau pa sul malvalu fa molmole lava. Se tato faitau mayai, tato tusamol, fa upumua mua. Ai fa ngata mai fa upevalu. Ya ina ia manino ele tato fe au neitai au. Luka sfulvalu. Tato faitau fa tasi mai fa upumua mua, fa ngata mai fa upevalu. Fa umauval au mai viia le tua. Amen. Tato faitau mai fa molmole, faitau fa tasi ia. Amen. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart, saying, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. Now there was a widow in that city, and she came to him, saying, get justice for me from my adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not fear God, nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Then the Lord said, hear what the unjust judge said. And shall God not avenge his own elect, who cry out day and night to him? Though he bears long with them, I tell you, that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? God bless you in the reading of God's word. Iafamanwia le atua, ile faitawina o lona fionga pa ia. Fia mafaina le faiupu mua famanmole. Se to tato faitau maiel faiupu mua faitau ia. Ua fetala ia tu foi o ia le fata oto ia te ilato. Ina ia tatalo so'o e tatawai, ai aua le whaavai vai. Ia tatalo so'o e tatawai, ai aua le whaavai vai. Say amen. I want to emphasize verse 1. He told a parable with this purpose, that men always ought to pray and never lose heart. Say amen. If there's a title for our message, the title of our message is simply this: always pray and never lose heart. Always pray and never lose heart. Ole, mta upo tefia talanoa tuel neitai au e whaapeo na whaapuina tatalo e le aunoa. Aua foi le whaavaivai. Tatalo e le aunoa. Ai aua foi le whaavaivai. Say amen. As we look at what it means to be all in with the Word of God and the discipleship and the Spirit today,
I want to also stress to the church the importance of being all in when it comes to prayer. Say amen. O le isi le me te tau o na tuu iai le tātou atoatoa. I nei masina o maatu sa tātou tala noa le tāu o le tuina ato lo atoatoa I lo na fionga paia. Le tuina ato lo atoatoa I le anganga paia. A le nei aso manai vai aso ia. O te fia tala noa atu I le tāua o le tu o lo atoatoa I le tatalo e le aunoa. Say amen. Lango le isi lea malosi anga o le ekalesia. A le fale tonu o le tele o tangata whatuatua e sea tatalo. E whatua manatua le tatalo pe a o le asa. E whatua manatua le tatalo pe a o le aso lulu o le taimi o le fono tatalo. O le isi tangata e whatua manatua le tatalo inga ua tu lai mai whalave lave. A le whamalosi a Yesu Keriso ia tatalo so'o. Ia tatalo so'o e tatawai. O lona winga o taimi e saunga le mu ma le iai tatalo pea. O taimi e whale tonu ai matau whale tonu ai mea tatalo pea. Say amen. O le aso sa, o le aso ngafu, o le aso lu, o le alava le aso vai aso ia e matua tatalo so'o. Aisea langa iai le manai le tatalo. Say amen. We need to pray not just on one day, not just on Sunday, not just on Wednesday when it's prayer meeting. See, there's a reason why Jesus teaches us that we ought to always pray, because we need to understand there really is power in prayer. And when we pray, we are communicating with God. And there's nothing that is more pleasing to God than when we spend time communicating with Him. Say amen. Olisile me fiai le tua. O tatalo. Olisile awale tato te mafutai maletua. Tato te tala noa ai maletua. Ale whanoa noa o le tele o taimi. Tangata whaatua. Tua I pea tangata lalulangi. Langai lato te le malama le tāua le mea lea. A o oe maa ua tangata whaatua o le fesili mo oe o e tatalo e le aunoa. Are you always praying? A le isi le mea, e leo whaapeo le tatalo e le aunoa o loko o kuli so o ia so uma momoe ingi o fafonga makakalo no o le wingo le tatalo le aunoa ia maue oe lea nganga lea e maa futa pea ma le atua I aso uma o lo langa. Le wino se whamkalanga e ave lau ka vale awale mo inge o fonga wawa ai pele awala ai le ma fukalo a nganga ma le atua. E ke alu e whailo ngā luenga ai le lava e ma fuk po le ale leo kele lo pule ia ke oe ma le kele o me lafu aku ia ke oe ai ma fukalo a nganga ma le atua e ke fia oe aisea la ngangawa ia te oe le a nganga o le tatalo ia so uma. The meaning of praying always doesn't mean that you have to be on your knees and with your eyes closed every day. E le whaapelanga, e leisi ka ngawha me, o le kakalo le o, e kau su e se kolose, e osa kuai makaka. No, o loa nganga I ke maa fuka pea ma le atua, e le ngaka I le asol ngei, e umaka foel kako saunginga, o whea mea ke whea lualua iai, e maa fuka kua lo loto ma le atua. Ke le ialu lo ngā ruenga le kai au, e le ikia se mea, ke le ikango lo mea ai le kai au le breakfast, o e kakalo I le atua. E le a makau ngā ruenga wa ave lo whaafkai le atua. E umai foil ngā ruenga, o koe ave lo whaafkai le atua. E ke le taatia I lalo e whaise toa whaama le malo longa, o e kakalo I le atua. E ke koe ala foil kai au, o le mea lea, e maa futa atu pealo wa nganga ma le atua. O le fsili, aisea, le la kako vava ai le kaua. Langa o le isi le paua o lo o misi kokongo le kelo e ka le sia. E kau le kakalo. A lo wha malosi ate oe. O se e ka le sia e fia kakalo. O ka se maka o ki o mea ma wawenga e whaia le tua. I to tono na e ka le sia. Mea langa o ke whai keke ia. E iska ngaka wa maka nga whai ki o ma whaapea. O sia koe wa aingi wawenga. Whamon mole. O le kele I o wawenga fia whaia le atua. O le whalawe lave, o kau le aingi isi e kakalo I le atua. But we're going to look at that because e lua mea I o lo whaamalosi mai a Iesu.
E le koe whamakala aku la le ka au o le kakalo so. A o le mea ngai so ai, o ngai ngā le la whatu ai se whamtalanga. E umanga whamei Yesu Tatalo le Aunoa, ai saulo ma le lainga lea, aua le whaa vai. E se malmanga ia. Kakalo pea, o le alawa me kulai, aua le whaa vai. Ai kakalo, fiu e whaakalikali, e le okali mai ale atua, aua le whaa vai. Kakalo ngei, kakalo kaeau, vavaai akua, o le mea e kasi, e le eise suinga, aua le whaa vai. O le wha malosia Yesu, le kalesia, ai meise lava ia ona po nei wa tātou vavaai atu i le tele o le leanga o lo tūlai mai lalulangi, tele o tala o taua, tele o mea whailoa mai ele whailonga, ua lata le toe fio mai Yesu, o le wha malosia Yesu ke riso, o le kaimi kongua lea e kakau o ngā makua kakalo i ai, ma sa ili, mai ai le nau i le tua aisea, e le lei ale toe fio mai Yesu, maua mai, o lo tātou puno noupea, ma vavaai le tua malona fina ngalo. Let us be diligent and not give up in prayers. I'm not going to talk to you about the importance of always praying. In fact, many of you know the Bible verse in 1 Thessalonians 5, verse 17. Paul himself says what? Pray without ceasing. Tatalo ele Aunoa, e lenga o Yesu o apostolo Paulo mo Tesalonia, 5 fai upa sulmal fitu, fai mai Paulo, tatalo ele Aunoa. Ale whātāua nei aso, pray and don't give up. Don't lose heart. Li leo tua oi whai awal wha vai. Si awa ke musu ai, mkwa whai ai, awal wha vai. Turn to your neighbor, tell him, don't give up. Turn to your neighbor, say, don't lose heart. Several reasons why many of us lose heart when we pray. E ai nei mafuanga ia le telo tātou e whaavai ei, le la tātou talanoa ai o na umale le tātou launga, on sa I mai lava. E ai nei mafuanga ia, e masani o na whaavai ei to telo tangata I le tatalo. On mea momua, it's easy for us to lose heart because let's face it, prayer is hard work. Let me say that again. Prayer, it requires work. Prayer is not automatic. O le mea mua, e le whaingo fie le ngā luenga le kakalo. Anga whaingo fie, se mangu e kakalo umakako ia sa uma. A le upomoni, o se ngā luenga po se whaiva, e mana o mia e le fina finau. A e vavaai le tusi e kolose lonam ta upe whawhai upe sulma lua. O lo whamatala mai ai e le apostolo e Paulo le tatalo o se tasio lana au auna lo ngā lulu e whaatasio o e pawhara. A e whaitaula iai, whamai le tala l'apostolo Paulo, o lo alofa atu ia te o tō ia e pawhara. O lo o tō lava o ia, whamai o tangata mai a o tō, whamai o le au auna a keriso, e whaalongo la whamai, o langa ia lea mea whai, o lo o fina finau e le Aunoa I le tatalo mo o tō. Whaalongo le tala Paulo, whamai e le ngau tatalo, whamai o la fina finau. A kau le upo le fina finau, e kau mai e mga o mia lea singa whātua tua. E mga o mia il kangaka e le paie pe le moe mata moe se tulo, e mga o mia il kangaka e ko anga e finga fingau, e kau le kaua whale anganga, e kakalo pe yaso uma, e le kakalo ngei I give up kai au, say amen. Se tangata e malosi e tatalo. When you look at that, it says, Epaphras, who is one of you, a bondservant of Christ, greets you. This is Colossians 4, verse 12. And it shows you, this is what he says. He is always laboring. Do you hear that word? He is laboring fervently for you in prayers. Church, prayer is hard work. But can I just tell you, it's necessary work. Let me just put it this way. You will never call in sick because you know that that job that you have puts food on the table.
Can I just say this? Every time you call in sick on your prayer time, you start to put your family at risk from the attack of the devil. That while we worry so much about food that will feed us today, only to get hungry again tomorrow, we need to keep in mind, we need to sustain our spiritual lives. How do we do that? The work of prayer. So you need to pray. Pray like your family depends on it. Pray like your spouse depends on it. Pray like everything that you do depends on it. Just as hard as you work, because you know I got to have food on the table. I got to pay my bills. Make sure you pray, because you know that whether your bills are paid and there's food on the table, but your spiritual life is suffering, then you're missing the point. You need to make sure that you are put as much emphasis in prayer, understanding that it is the power of prayer that will sustain you. Wala isile mea ile kai kai a kolin sika ko pe o ka ko ngalwenga. Langa foi o mala mala makako. Ale ile ngalwenga ile se kupe. Ale se kupe ile se mea ai fanga ka maiki. Ale ai foi la se mea ai fanga ka ele foi se kupe ele ko ko ngie ka ko pili. Ol mea la a ka ko va ngai e sea kolin sika ko ka ko ngalwenga. Ai a ko le ku fale nganga. E whape ngā fo ile ngā luenga le kakalo. E mga o mia le kakalo, inga ia whawhanga I fo ilo o langa whale nganga. E kawa I fo ilo a inga malau whangau. O le kele o whawhika aule o lo kulai ko kongo kako a inga. A kongo le mea lea, o kele le kako alu I le ngā luenga o le kingo ngei, a e ngalo I le ngā luenga whale nganga o le kakalo e le Aunoa. Ke leo whai ako le anga lo ngā luenga. Ke leo whai ako fo e kia ilo ngā luenga lea ia mga o mia. Al mele kam whai ako ai. Awa nge I crooked le whainga lo whaamua mua. Ia whaamua mua ia lo o langa wha le anganga. Hapea whea mai lo Tatalo nei tai au. E ke le ilo le kakalo le mangui ai lo a inga. O le kakalo le mangui ai lo whangau. O le kakalo fo I lea. E mawaile malosi ma le poko e whaatino I nā ngā luenga ngai ke whaia. Mea la ngai kalesia awe ke mangaku mā mai le kakalo. It's work. It's hard work. But can I encourage you? It's work that is necessary to sustain your spiritual walk, to sustain your life in Jesus Christ. Can you say amen? So let's work. Let's put it into work. A lot of people thought that coming to faith is just going to be kick back, cruise, control, and just let Jesus take control. It's not like that. Because as Jesus takes lead, our job is to follow. And so I want to encourage you, church, let's pray. Pray like everything depends on it. What are you dealing with? What are you going through? Have you given it to the Lord? Or are you still trying to do it under your own strength? Te leo taimi o lisi le whalawe e le kakalo ai, langa laafia whai ai langa ia malos. O le kakalo o le kako whalangolango le le tua. Mea ngā whai kako kakalo le tua ia oi e la mako o iai. Wana o oe lava. O le whalawe lawe, wa kako I loa whai upunga, ai leo langa kakalo, e le o tino mai. A whai o le atua o lo iai le upo le ola. E tatau o na ali le tātou o langa tatalo. E le ngā o le aso ngei a o aso uma o tātou o langa. Mafu anga mua na. Nang o le ngā luenga e whainka. E le whaingofie. Wai pe ona whai atu anga whaingofie le kakalo. E kakalo uma tātou. A le melo na lua lea. Le isi mafu anga le sili o na whaavai tō telo tangata. O le ingo I o le ki apolo le kakalo. O le ingo I o le ki apolo le kakalo. Ke loe me ke loe ingo le ki apolo le kakalo. O mea kongo ale le fia le ki apolo. Sau pele loku ai o le kakalo. Longo pe I le fasa os fai fi aula I lungai o ai au le kakalo.
Langai loa le leia el ki a polo le me kupu, pea o ina tatalo le tangata whatuatua I le tua. Ke loa meo ke loa ai, I le tusia tan yelu le lonam ta upe tolu. Le ua tele on oi le ta upe sfulu. O lo maua I le tatalo a tan yelu I le tua. Whameila le tatalo leo tan yelu, o le tatalo tan yelu le tua, o le whakalikali, e whaamala malama mai le whaalinga lea na wawaaya ia. Al mea lai maalia, whamei e tolu leiva yaso, o whakalikali tan yelu. A tu seisi tu e lua sulmaltasi yaso, o lo whakalikali tan yelu. I le ngā lua sulmaltasi yaso, lea ana pong kang yelu le la e maua le Daniel fast le ke le nga whaio kangaka e maua mai le mau lea luas fultasi aso nga ponge e kang yelu le whakalikali le tua e kali mai I lana manaonga. Al mea lai mali e kei loa I le whakalikali langa whamei nga o aku leile a ngelu I a tan yelu. Ke whai kaua I ngai tali enu sfulu whai upa mua se ol whai upa sumal wha ai lewa o whamatala atu whamei ngā luatu le a ngelu ma whai aku ia kang yelu tan yelu aua lawa ke popole mai le kaimi lavanga e wala au aku ngā whaafofonga mai le langi I lau kakalo. Ke lo oio le isi ngā confidence wa iei tātou so se kaimi kako kakalo ai e whaafofonga mai le atua. He said, Daniel, don't worry. Your prayers were heard in heaven on the very first day you prayed. But here's the problem. Whamel kalal angelu le, oke sau, ai aluifo le isi angelu le anga, whai ai loa malmako kaua. Wa kau mawhai le angelu le e ka ofia o lewa o alwaku malkali ai lua sfuru malkasi aso o whai ai le ngei kaua o loo ka ofia ai le angelu le kaua alwaku malkali a kang yelu ai o aso ia nga whai ai kaua ai lea whawhekai le tua lea nga whakali kali tan yelu e ala I le kakalo. Sau lo le angelu whai aku loa lea lau o sau maletali. Sawai tua maltala la ngelu whawhekai ngā e ongosai ngā e whakalikali pea. Ke lo o leisi meo ke pole ai o ko ke leo kako o vave ngā fiu ngō fie le kakalo a e lako I kiki ao o mai le kali a le atua I ate oe. Anga e koe whakalikali la I kiki a anga e koe ongo saila I kiki a se mangu o maue o ele kali mai le atua. But how many of us have missed out on that answer because we gave up too quickly? Daniel prayed 21 days. Exactly 21 days. Anga whaapeanga give up kang yelu le aso sfulma lima kalo whai e misi le kali mai le atua. Anga whaapea give up foi le aso lua sfulu e misi e kang yelu ai vava ai oe mo mel tangata sa yaile nau mo mel tangata sa nga lue ma fina finau sa tatalo ai pea mato o tuli pea le ana tali mai le atua I lana manaonga. Kale sia e yaile mana I le tatalo. Mana o mia lava le tātou ono sai. Say amen. The devil loves it when we come to church. Yeah, he does. But here's what he loves. Come to church, just don't pick up your Bible. Come to church, just don't pray. And we think that by coming to church, we're doing God good. That we're doing ourselves good. Coming to church is not going to do that for you. Your spiritual life is in your hands. You have to pick up the book. You have to engage in the Word of God. When it comes time to pray, don't get me wrong, the Bible does teach us to pray for one another, but there has to come a time when you yourself have to get up and pray. Aua nge I wha moe kako le mele kakalo le isi yo o ngā luenga ngai whai le kalesia ai iai le kaimi o kakaua o ngā makukua tātou kakalo a tātou iai le tua. Langa foi o le meanga ngā maliwa Yesu I lungal sātau. Whamei o lona toto pa ia o mawhain tātou ulu whale atua I le mea sili ona pa ia. Ona o lona toto pa ia.
E ke le koe kau saula le whaiwhi au e ke kau mai ei o manaonga e ke le kau vili le whaiwhi au pe vili e le awao pe vili skangaka o e mawhaianga e alu sao le meolo o yeile e ulfale le meolo o yeile a whioanga le atua ia mamamoli e alo manaonga i le atua. A le fsili e to fio tātou e fia tatalo e le Aunoa. Maanga lon tolu. Jali tonu foi, o le kamala le kele o ngale kakalo ai tātou. I believe that this reason is why many of us don't pray. Another reason why we lose heart and give up easily on prayer is because many of us are not always convinced of the reality of the power of prayer. Let me just put it in one word, doubt. We doubt God's power. O le isi le meo te talitonu o le te le aita ngata o le koe kakalo i le atua. O le masalo. O le kangaka e masalo salo i le mana o le tatalo. Ke lo o le masalo salo le ke le ona oki e le fatu atua o iskangaka. A le upo le tuspa ia whamea e le mawhai o na fia mai le atua pe a le aisea wha tua. E le mawhai. Po lea lava lau kau mawhai e whai o ngā luenga le lei ke le lo foa e whai le le lo au nanga i le atua ai a le aise wha tua e le fia i le atua. Mea ngā e tele o teimi o whai atuai a e kakalo le wha tua a ave lo foa i whai le wha tua a e au auna le wha tua langa e kasi al mea lo sila mai le atua o le wha tua e le mawhai o na fia le atua pe a le ai se wha tua. We need faith. Without faith, it is impossible to please God. Impossible. It's big. We thought that there was nothing impossible with God. Well, there's one thing that's impossible to please Him. It's when we don't have faith. It's not how big your offering is. It's not how good your attendance is. Those are all good things. What God is really looking for is faith. That's why even in prayer, Jesus teaches us, when you pray, don't babble on with words after words after words. In other words, long prayers don't make a difference if there's no faith in that prayer. O le iskangaka menga whamei esu ae kakalo, a wole kele o upu e whai, a wole kele o whamkalanga e whai, lang o le iskangaka e mangako, o le kele o anga upu, o le akali mai le tua ia te ia le ai, a le ai se whaatua tua ai kele upu mai maulo kakalo. O le mea lea fia wawaaia i le atua o lou whaatua ia te ia. Me ngal kele o kaimi a kakalo nge Yesu i ka ngaka. Pe a o nga whae e lima o Yesu i ka ngaka. Ke le ase whaopunga pau alkala Yesu ia e malolo. O le kele o kaimi o le kele i o kako kakalo e whailanga. We try to conjure up. We think that by a lot of words, Jesus will hear our prayers. One thing. Kasial me e li liu mai e le tua ia te oe o le whaatua tua. Ke mankua o ia lau ka waso ia le ngofu e au kawhal awala. Pasi aku Yesu ma lau so e ala langa. Ala langa aku ia Yesu. Yesu e alofa mai. O le mea lai mali e. Nga whaalongo o Yesu. E whai aku lo Yesu. Ia ngā uso oi le wala au mai, ai whamei la uso o. Pe le anga e le ulo Yesu, le ko ke le kangaka i e pisa i. O le winga o whamkalanga, po le ale pisa o, e la ngunga Yesu le leo le whaatua. Mea ngā e whamei Yesu, oi le ngā wala au mai, ai kali aku la uso o kau le whaakua. Yesu e, o le ke le o kangaka i a alalanga ma pisa o, ke mako ke le ilopo oi le wala au mai. Le ese senga o le whaalongo le atua, o le whaalongo le atua, e le whaalongo le kele o kako whaupunga, e le whaalongo le leo kele o kako leo, e whaalongo mai i le whaatuatua o le tātou tatalo, ma le tātou alanga i le atua. Ia lale e kale sia, whaikeke le masalo. O le isi lea fili ke leo le whaatuatua, o le masalo. Me ngā whamele ia kopona e mua whai upo ono le walu. A i o le atu malea whatuatua.
Aua lava nei ma salo. Awa o le ma salo. Me e tu sa ia ma le pea o le sami o so. I le matangi ma felafo ai solo. Ai me awa lava nei manatu lea tangata e maua e ia se mea tasi mai le ali. Le kangaka ma salo. Le kangaka I kakalo a lale lopo feme alwen ngi kakalo. Me awa ngi e mangaku e kali mai le kua ia te oe. Langol kangaka kakalo ol fatuatua e fatuatua ma le mauti noa e le aise mea whaingakai le tua. Do you have that kind of faith, church? It's the kind of faith that's required to keep us in a posture of prayer. And when I say posture, I'm talking about a heart posture, not the knees. Yes, every once in a while, if you have the chance, by all means, get on your knees and pray. Close your eyes when you have the chance. But a posture of prayer is a spirit that continually prays to the Lord. Going to work this morning, God, please bless me. All these lights are turning red. Give me patience, God. The drivers here in Washington are crazy. Give me patience, Jesus. See, you're constantly praying with the Lord. But doubt, don't ever doubt. James 1 verse 6 and 8 says, but let him ask in faith without doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Do you know what that means? Waves, they don't come out of nowhere. Waves are caused by the wind. And so wherever the wind blows, the wave goes. And when the wind blows this way, it goes that way. That's someone who doubts. They're unstable in their ways. They hear something good here, they float that way. They don't like it anymore, they hear something good that way, then they float back this way. And they just float around, bouncing back and forth wherever they feel like this is good, this is good. The Bible calls that an unstable person. Meaning this, don't expect God to answer your prayers if it is done with doubt. Because the only prayers that God will answer is a prayer in faith. Let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Verse 8, for he is a double-minded man, and he is unstable in all of his ways. Church, can we go back to believing in the power of prayer? Se tātou toi fo I tātou tonu e iai le mana le tatalo. Me mulmuli lea. Ona mea te le lava lea. E alu whātasia ma le vaenga le tātou tonu atu. E le ngata le masal salo. Me mulmuli. E le lava le unsai. Le lava le unsai. O le mele iei kākou. Wa kākou ngau. Kakalo ngei, ai kali mai kai au. Kakalo ngei, ai kupu loa ai le isi kulai so ai. One of the problems that we have with people who have given up on prayer is because we are simply impatient. We're impatient with God's perfect timing. Le lava long sa ilanga wakako mangaku, wakako ngau, e ngā lue maile aku le kaimia kākou. Ai wa sese ia I tātou na manatu, langa aunga ngalo ia I tātou, e ese a le kaimia le atua. O le kele lau kaimi, e le ongo sa I kākou le kaimia le atua. E manga o a kākou, kakalo loa, whai loa le kaimia ngei. E mo I la iai kaimia ngā lue e le atua whapena. Ai le whapea o kaimi uma. O le mea ia ngā o le kaimi e sawai ma le kaimi e pule ao a le atua I langa kaimi. Langa awange ngalo ia ke oe, o wawenga e le I whaia mo oe, ngā whaia inga ia kalikongo I ka ngaka le kalikongo. O le kele lau kaimi, wo le lavalong sai, musu loa mal kakalo. Le kali mai loa le atua, loa ma le fia kakalo. Fiu lo e whakalikali, le kakalo.
Au te whamanatu atu ia te oe, whamaitu se lua pe te ua tolu wheu pe walu, whamai aua ne I lilo ia te o tolu le au pe le nei me e tasi, e tusa I luma o le li le aso e tasi ma tau sanga I afe, o le afe foi o tau sanga, e tusa ma le aso e tasi. O le wingo le whamtalanga lea, e le ise mea lime raile atua, e o al kaimi, e le lime raile atua. O oe mau, e limit kako kaimi. A o lea kua, e elisi pese ngai kako ke pese ai, e ka ofi e lea kua le kaimi. Time is in His hands. God is not restricted to time. He's not limited to time. Time is restricted by God. God orders time. And this is what He says. Don't forget. He says, my beloved, don't forget this one thing, that to the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years is as one day. What does that mean? It means that when God decides to move, His timing is perfect. That we might think it's taking too long. But we need to understand, God is never too early, but He's also never late. But He's always on time. But here's the key. What does that mean for you and for me? Be patient. Ono sa'i. Ai sei whaile fina ngalo le tua. Ni le kau whamakala aku le kala ia Abraham ma Sarah. Fikus ful 5 kausanga wa kou malamalama. Whekala iaku le tua. E whanau Sarai. I le atali, o le suli lea ia te oe. Fitus ful 5 tausanga, le fulu tausanga. Valus ful 5 tausanga Abraham ma Sarah, o loo whakali pea. Wei loa lama e malam lama le kala mo le meo le leo ngusai. Ngofo ala ia le ko inga maloma kua whaila kala. Ka o ia whakingo le mele nga folfola mai le atua. Ai malama le kala whameia, ia avakula au na fine lea. O a kara. A tonu o le a hui mai ai I le whamanuianga lea a le atua. Kalo whai le se. Mo le meo le kangaka e le iloa o ngosai ma whaakalikali I le kaimi a le atua. Whaia ma le lama natu, whaalongo le kala, a tonu e ui mai ailea le whamanuianga. A le fsili, o inga whai aku ai, le maseisi, o le la ua tonu. Ke le lau kaimi wa kako whaapea, o le anga lom kua. Ai le isi tu, o le anga fwil ko inga. Langa sa kaunga whai aku ko inga, a wal whaia ngā mea. Ka ongo sai, whaakalikali pea I le atua. So le mea la lea, se umala ua. Mea la ngai whangau mai loa Isamaeli, e o mai ai ona pō nei, o le kaua lea au Palestini ma kangaka Israelu, e mafua mai akali I ko o lua I o Abrahamo, o le whangaua Isamaeli, ma le whangaua Isaako, ai mafua mai whea, I le se mai le kele o ngā kausanga. I le ngofo fua ma le ongo sai, ma le whakalikali, se ngā lue mai a le atua, langa awange I ngalo ia te oe, a fola e le atua se mea, e le atua lava na te whaatino ina la folfolanga. Awa ngofo ala ua ma whai ngei mea, le la le iloas ko inga ngei, le ke leo le ngei mea wa kupu mai ai, aisa, onga le la ka mai le usus ka I le I. Le leo ngo sai, ai se whakalikali I le taimi, ale tua. Le ale mana ongal ngā wa lewang e whakalikali ai. Ka le sia, lava le ongosai. Maua le whaapale pale. O le atua, e leo se kangaka e kala pepelo ai le atua. A whekalai I ai le atua, e kau nguu lava mea e whetalai ai le atua. O le ki lea whaakalikali. O le isi lea ki se o soswangia kwa iaki oe, e le pule kākou I le kalia lea tua. Nang o lisi ngā mea wa ki wapai lisi kangaka. Lea lau o whaakalikali, ai saul kali, ai esel kali. E le o kali lea ngā o whaakali ai.
And oftentimes we quit because we don't like the answer. But let me just say this again. When you pray, understand this. God's will, God's time. God's will, God's time, God's answer. And let me just help you. If God says no, that's an answer. O le aya le atua, o le isi ngā kali le atua. A wālanga le kali e kākou, langa le whiam ngā o kākou le ai, o le kakalo liska ngaka, e whiam ngā o e yoe mai a le atua ai, whapau mai milionga kā la, whiam ngā o yoe mai, le ai whakalikali, a o levang whamai le akua le ai. O le sili, ai se ame le ai, langa ilo le ai le akua, maua le milionga, le koe loku, le koe loa le atua. Mea langa e ai kakalo e le kali ako le atua, paual kali e le atua le ai, aisea langa e maua lunga le sila fanga o le atua, e loa le leia e le atua me kupu ia kako, pe a kali mai ia le mea le nau iai tātou, e loa la le atua ka o fiofi, le kaimi e ioe iai, le kaimi e whaakali iai, le kaimi fo e whaapea kwai, le ai. A le mea le e kale sia, ia kako kalia umakali ngā e kolu. Vi ia le atua pe alwakul kali o le ioe. Vi ia le atua pe alwakul kali e leo le kaiming e whakal kali pea. Vi ia foi le atua pe alwakul kali le ai. O kali manga mai le atua. Aisea, langai maua lunga le sila whanga o le atua ia te oema. Mea la le kale sia. O le upa Yesu, aua e te whaavai le tatalo. If you are giving up in prayer, I want to encourage you, don't give up. Now, more than ever, church, is the time to press on. O le ki le kala a koa lea e le kau whamakala aku ia le kala o le whamsingo lea le la umal tātou launga. Whameil whata oto le whamasingo e a mio le tonu. O le kangaka e le makau i le tua. O le kangaka foi e le ava i se kangaka. E whameila, ngā iei ma le loma kua o le whawhinge ua oti lana tane. Whameila, wa aluaku ngei whinge ma avaku i eilanga keis whamolmole le whamsingoe se e wawa ai ifo ma e kali mai i koe maua o mea ia. Al maalia la kala, whamei e le kasi si aso. Alua i so'o, alua so'o ngei lo makua wo'o a inga ki ngā le mawhau whamsingo lea, whailo malanga kala o whaifo a iake, e ui lava o ke le makau i le atua, o ke le ava fo i tangata, a e ona o le whaaso e sao ngei lo makua. O e whalongo iai. O nga le pala mai so'o wa sao so'o ngei lo makua, wa a makan kau ki ngā le mawhau whameiloa, o le a o whesoso ani i le nei whawhine. Whameila i Yesu, ue whaalongo le kali al whamsingo lea. Sawa ilia mal kalai kua, e le sili ea, ia le atua le tātou tatalo iai. O le se senga o le atua le whamasino sili lea mal kamai whamasingo lea, e le ava le kangaka le i tangata, a le ava i o le atua ia te oema. Ya le winga lo kala pastor, fa fenga ava le tua ya te oema. E ale nga awina mai lo na alo pele fai masui mo oema. O lona alofa na, o lona tali na i le telo tato mana onga o Yesu Keriso. Ai o le wha umainga tato launga, o le fesili ngai sau muli a le fai upe valu. Kusa le fai mai Yesu, e mawhai le atua. E iei le mana i le tatalo. O le akua foi, e fia kali mai kakalo o langa whangau. Au le popolenga le Yesu whamei. Peitai a sau le alii o le tangata. E maua ai le whaatuatua i le lalo langi nei. Will there be faith? What is he saying here? Church, we need the kind of faith
that will keep us in a place of prayer. A le ai se whatuatua, e whaavaivai a kākou le kakalo. A vaivai fo il whakuakua, e fiu ngō fie kākou le kakalo. A le whesile Yesu, pe maua se whaakuakua pe a koe a fio mai ai, o lo kalangoa i le whatuatua e tu mau. Le whatuatua e whamaoni. Le whatuatua e mausali. Le whatuatua e le malue-lue, au le whatuatua e ka ofi mau i wholofolanga o le atua, pe ka ngu mai ngei, pe le ka ngu mai, pe umakua mai ngei soifuanga, e le kali mai a le atua, e le sui ai longa u mau, malonga tu mau, malona whatuatua i le atua aisea, ua makua kalikongu ai longa loko, e pule au a le atua i mea uma. So I ask you, church, do you have that kind of faith to pray, to seek God? Don't let the devil put you to sleep in your prayers, because he hates prayers. But I want you as a church this morning to understand that as we go our separate ways this morning, when it comes to being all in on prayers, let us be committed. Not just to prayer meetings on Wednesdays, but a prayer life that happens on a daily basis. Ele ngau tatalo le sa, ele ngau tatalo ia solulu, mataimie tulai mai e whawhitauli, au le tatalo ma le whatuatua e le Aunoa, o le Tatalo e le whaavaivai i le atua. Ia whamanuia mai le atua e le tātou e ka le sia nei aso, ma le Tatalo i le atua, ia o ngalo na fionga pa ia e whaamalo si ai, lowo langa Tatalo mo le atua. O le a tātou Tatalo. Whaftai le tua, wa mātou whalongolongo le tua i la wafionga paia. Mātou whalongolongo manino lava le tua o e whetalai. Le tāua le tua o le o langa Tatalo. Ai meise lava le nei vai tau o lo mātou i ai. O lupu moni lava e le whaingo fie. E ei foi taimi o mai ele musu ma le lefia iai. Wala ngā luenga lava nāu ti Apollo. Ai peo na mātou whaalongolongo nei aso, le atua ai. Sosoani mai le atua. Aua nei mātou manatu mā mai le Tatalo. Aua nei mātou manatu whātau vaai le Tatalo. Ai ia veo se ngā luenga e mātou te fina finau iai. Mātou te whaamalolosi ai. Ma whaia pēa, se i o lava i le aso e te toia fio mai ai. O le Tatalo le atua, i e sosoani mai ai meise lava i totonu o sio mātou e kalesia. A vea ne e kalesia o se e kalesia e fia e kakalo. Maua le anganga o le Tatalo i aso uma o mātou o langa. Le anganga e mafuta pea ma oe. Pe au atu i o mātou ngā luenga, pe au atu i awa onga, pe au atu i o mātou whiau i le aso ma le aso, mea lava mātou te whaia. Ia maua pea le anganga leo le Tatalo e mafuta pea ma lawa whio. Whaftai fo i le atua langa o e awina maile fsosani sili. E ai taimi e mātou te leiloa ai a mea Tatalo ai. Ai whawhetai o lo Tatalo pea le anganga pa ia, e whautua, e whai masui o i mātou i au luma. Ai lea tu ai i e fsosoani mai. Aua nei mātou whavaivai. Aua nei mātou whaapalapala ma whaatala le atua.
I le whaatino ina o le nei ngā luenga o le Tatalo e le Aunoa. Aua nei mātou whawaiwai le tua. A ia mātou tū maupea. Maua le whātua tua e mausali. Le whātua tua e iloa po le a lava le mea tū lai mai. E wha maoni lava oe I au folanga le tua. Cause faith to arise in this place, God. Strengthen our prayer walk. Strengthen our prayer lives. Help us to see the significance of prayer, God. And help us, God, that we will learn what it means to pray without ceasing. That we will have the spirit of prayer in everything that we do, God. Help us to be a praying church. Help us to be a church that loves to pray, that loves to seek, that loves to ask, that loves to knock on the door. Not only that, give us the patience, God. Moe mātou le ono sa'i mātou te whātali ai le tua. Ai se e li liu mai e tali mai. O le foi le tali le tua ia mātou talia ina. Ma le mauti noa ma le malamalama e pule ao lava oe le tua. But at the end of the day, God, let us pray according to your will, that your will be done here on earth as it is in heaven. Whaia lo fina ngalo le tua I le lalolangi, e pei ona whaia I le langi le tua. Whamanuia mai ai mātou le ne yaso le tua mafuafuanga umatama, a mātou sauni foia ta ape le ne yaso le tua, o le tatalo ia whatasi mai pe oe mai mātou le tua. Anga lei fuafuanga uma e meise foi sauninga mātou whanau o lo whaia le tua, ia iai lo whamanuianga mo I lātou le tua. Au le tatalo le tua, ia whamalosia pe mātou tama. Whamalosia pe mātou le tua, se ia o lava I le aso e te toi a fio mai. E le lei lava lo a fio mai le tua, o lo o maua pea, o lo o puno no lo e kalesia. Ngā lulue pea, ia mai whamaoni, o lo o tumu pea, I le whātua tua, I atu o le mihinga tama. E me o mo mātou o le malawa tua e. Swapa te le sini. Amen, amen, hallelujah. Fulfulanga nau al watu iluma mo tato e kalesia, pai lava singa pisio nei vai aso, na neil sauninga al tato au talvou, tato pulenga, fai lei o le falsa taitai, ia ta lei tato awai o afa lima al sauninga al tato pulenga al talvou, e fai lei o I CMC, ma nei al tato awai, o le aso farele nei foi o le sauninga al maftanga tina, ia o le pulenga foi, ia tina umalava e lei lava tato awai le sauninga lea ia ai unai fulfulanga na o le astona I nei all of our Bible class study group students this Saturday 10 o'clock that is our time that we will meet. Lord bless all of you. Thank you for being here today.
we pray God's blessing over each and every one of you. Now may the Lord bless you. May He cause His face to shine upon you. May His grace and His peace be with you throughout all eternity. In the mighty name of Jesus, amen.